Me de Isaac Odwampo, obetumi afem the great ampo mbrembren. Wonu me nka mo ni ehwe too much G8. Too much G8. Mo ye too much. Na me so me ye am fire. For Mema Obibia Aquaba Ede Eva too much GH so Equescapa enemy Nagana Wahala Jumedi and Aweni Eguso Awoshe. Now Ebusia for say I'm penny for one more a woman more a binum trimo sume binumo bob project a binumo boy papa. Say it's Hanuma do soon and a Jume no memu and a Sike no memu and a watcher aircos on a binumo swenya Sicano, a binumo swenya and your mano at the DAH in some who a binum swenya Sicana match as a domode yano and command the bois and Melpuno now one more air pair Juma or menu crampona and Kebeti me aso a year and your man ano kakrama ya say as and say dear a year unemployment association and one more maybe Sukua. One more titifia or munya to my cousin say, Uncle Bibbet me the session back. I said, yeah, men persuade so MP way, while Boamia, my met bedroom pepper, so we are not so woman, Juma, and so swabus for a cardinal woman in an domade year and say, one more they pray woman cassa woman to me, one more they pray woman cassa a year, one more they pray woman cassa and cost one a dainty and a day, and some way and a pair freemanum a day abanina a gana for binum and some one more car and none. Yeah, picture be a ababon thing. Esekweti ewo ye wiase fa na nyina bi abepiemu ewo mapono eso a chese ye maami anidi ade ye Mavis Hawakumsen wo ye ewutu senya constituency MP ewo ye mfinfin mantem Central Regional wo na chese ye maami yi wo na ye maami mu beka ya ebra ye voters ID registrations start say ye krampono enumu krampono mentem ho ase koso ma chese tututuo e ma chese wo hihye nkrofo moto ne ye si pepper spray krampo de ebi ekoso wo miemia bi edigu enkrofo ani eye dey eso na ene de ama ene honorable Mavis Hawakumsen War trend day, I just want nam yeah, we are self and then now will be a bony day, now will be any one more Mushirano, no one more domino, now one more just one more bob going to show a bob going to show you now a say. Some woman said December 7th about to a coso. I don't want to as you just said. Obeba be MP one important ma wo obetimi retaining the seat say obi nso na te so obetimi ababa betu say ni pakoro no e na dodo na so epe say ono so beba be di eyema mpanyi akonya no say ono na te so obe retaining the seat ana say so opposition a wono so betimi ababa tena eye akonya ne so na eno na chese campaign rallies a ekoso ne ma media ono de wafa ne say World Cup e was said by hook or crook wotimi tena eye na akonya no eso na one person will be abeji edia free in some etie no enya just ye ma mi nam ena okuta eya paper bag ibi a just waye ni mfonyi edia boso na ene wo bebiem no gift e wo mu abusuafo entoma GTP ntuma yibi ena sika 100 Ghana 15 note mienu esanso apeso just ye ma mi eno ena wo chiche ede ema eye ne peso so ne important money just ye nkrabata ewo Central Region ne bia ya wo anaso wo peso wondi MP ewo hono no na no na just bi ene nam social media eso ama just ye ma mi ene wo fa ba bia wo no ena ne din eda eye apaso nti se wo se enkofo postino eye wona bo Hawakumsen ye bibia o enye se wa win trophy bi enye se wo de enuma pa bo mayimu enye se wa bia suku bi wa bia hospital bi ana se watimi aboa mabunu bia no de wo makwa kosua adisua ama wo matimi apon wo mo ho a wo mo edi wo mo dwumenye ni mu bia nye de maposu ni mu bia na mom eye ntoma wo che asika kaka ho na hampa ehwem no chese ni mfoni esa eboso na chese wo kire se yento aba emfa ema no na ebusuafo se de hu aba ya ne nani mu amade na nsoso hwese sika no kura no na GTP ntoma nsoso eno nsoso ekura no chese maami
ena wonu susu ekuta eye hamper esaka mama ye ma me hawakumsin efonyi eboso na ebusuafo we Ghana for kasempelifo edi eye wo meyi abra wo mudi se wo muka anase wo mundi se wo mo eka enema bi no mu sei senka sika wo ho entoma wo kwa kotoi sika wo de ka wo se silipa no won fa nkopam yi ni nyina no senka wutimi boaboa no ena wudi si eyesu aponsuku dan ya obi betimi akobi se wo boaboa no ena wutimi di bia factory bia dan ya nko obi betimi de ne ba aba besua eya ade wo ho se ya adepam se ye bakery se ye den se ye hairdressing oneka enyuma bebre ena wo my fashion designers ne ho nkro ne ba obetimi bia shop na wa pen crofo de agua no a on be training crofo edama na so ye ma me ya ntimi anye bisa do timi ye say obeti me retaining the seat nintino won to entoma sika edeka wo sa wo mo emfa endi wo mo dwuma na na Ghana fo edi mpanifo ni bi ho ya metitu ni ya ma mi pan se ko ba time de ka wo so hunya abadaye na ebiam ka won dwen de so ba time ni ne ma bede na so ba time we de wo mo ya hu se ma mi we de wodidi eja ne ma won dwen ne ma because wo dwen ne ma wa akobe dwen mpeso so wo fo empotam a wo no embepu na wo mo ni adwuma ye embepu na wo no ma chese wo ma bra ba ye baza embepuna wo no manka enuma enkoyi anko betimi aye bibie betimi afechi mani ede ama omo adwuma ka ne daily you mark cramp no send 20 Ghana 30 Ghana and weekly 60 Ghana 70 Ghana cramp na dipa no benya da hye no a ye se adwuma bone enya ntise kro no anko omo be ye de wo mo be ye no so ye maami etu na nisi wo se wo boakwa sika we nyina no de atontoma egu ho boakwa ho edi sika ka ho atoso so edi amanko fo se de ombeto aba mo ti Ghana fo de so wo medi mpanifo no ya na we krapo ebe ma na report because oni aniswade hu ba bia edema eye wo man no so won to ba ede e ma no se MP ana se wana bo e wo potem ono ma wan hwa wo man no entimi enya krabe se de ye pe eye no no abusia wo so wade ntwefa nsemi hu eye sei February e wo Tuma GH your comment section e bi mo like videos na share e wo all the social media platforms so me dey e de ekriesi kapa that's ne ye besane share Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Too Much GH. We did that say Japan. A break and best TV. Me share Too Much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam, I say love you. The major prophet kum chacha. On se me catch was say bomoden na hwe Too Much GH on se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe Too Much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura. Too Much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.